Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Mindirang ba kajelau konrat ke sangma ulapin menapat ba ling bagi rensan social media bagi Sorkar Pdeng gelap Pyllait lut ya ke post matric scholarship basateng jagi kenna. Ulapin tip bahagia dengan sin ke bakadu ke Sorkar Pdeng gelap Pyllait prapusan point not nyu kendai kelur tingkah. Ulapin tip ru bana ke bentau senam arajar Pule arajar posau kidan nyu pun 2000 nyu spa sembusan ke Samla Pule ba apply scholarship. Hakisin ke beningkong dan ke first installment ketah ke pesawat trik ujul liu arah jalan posau ke Sorkar kelap Pyllait sapu ar point lepu ar kelur tingkah baik lala berpah syaki ke nyu hajar lai separ pesau ngut ki kena. Hakisin ke baar pan hak ar potrik unai wing arah jalan posau ke Sorkar Pdeng kelap Pyllait ripun point ripun nyu kelur tingkah badalak Pyllait syaki lepu ar hajar ripu pesau ngut ki kena bad hakai ke sin ke balai bad ke bakadu lapak pisah ke potrik uleber arah jalan posan prapusan point not nyu kendai kelur tingkah bala Pyllait cegi arpunyu hajar lai spa arpunyu ngut ki kena ki bampat yo kepisahkan sepoi hak akaun jongki hak di kisngi arsngi ukon rat uloong ba ke Sorkar kam shimla shong klikti ndrek la le ke badan kam bagi Samla Pule kinyo ke scholarship hak puar ke babiang kenamkan kersha niki hak Pule puthi kakum ke jingkhen ke ba umin dirang ba ula ai kapin i baga jing penlut jang ke Sorkar Pdeng penai scholarship iki nyu pun 2000 nyu spa sanbusan ngi kena kelok spa kenai pusau point not nyu kenai kelur tingkah.